Kalong ke jingjia ka bapen sujer bat ka bapen par yang krian ha ka bawe ukpa ubala do no ya ka men sem yetib lem ula penyap ya arngut ki kon trai la jong. Une urunar ubala tip kerteng kum ujo frison jana ula penyap ya lau kon cinrang badang sausnem bat ikon kentei badang asnem karta. Kani kala jia ha ka lai pauterik ujambang araja arfar ha ka shnong nongra dong nonglom East Khasil district. Kum ke jingu tho urang ba shnong bat rang ba dong ba une urunar ujuelam ka ye ki khon ha ka bagi bahayeng bat ka kimi kim das ngoper henry data ka janme jong ka lai pautering bagi khon kim wan phai yeng sho ki bahayeng ki la persang ban phun henry kimyo bat kum ta ki la pentip no ha ki bor shnong bat dei ha ka step jong ka lai poetrik ujamang bagi ka tu ka ne ki lalam ye kini ki arngut ki kelung ki bala thia lang katar ha ka wa lau kenti ka bodon harut jong ka shnong nongra ki pulit hadian ba ke leyo jentip ki la le shekani ka jaka ban le ye ka bodon kam. Kani kerja kerja apa ini kumbagalong mentah ini kerja sosik nak bukli arut perah ini nak kalian kasnong te wana kalian jengrang badong ru ini krem dan keno kejing yo di tip ba ngila badong ba ngila tip naduk sedang isu ya yo kubor mana mestep nga kumbah nyu siteng pirang badong ru itu ipor kam hadian jong kata try kendiat kilapun suai gi tang bakim yo mestep ipon ya cuy tu ba upa di gini kena uyalam iki menin uyalam kai malang kapor sikim das moker kelompok yang so bagi kon manen mimit kita ya tu di kami jong kini kita kelat ide bakha jong yang bakha nga wan pentip na setanat menit terus teng gila elek ngalen kayeng hadian gila iwat kenap kelakon no kumta bat yang ba mentah mestep kujin sa nakaliang kulit roti sebut kan dia tu tanggung tahi tengok to ampere ba alik kulit ngiru langsung ko biang ngiru gin hap-hap kum tahi tenrei tang hadien jo kata ko bas pas puah pas teng ye mat layo phone pat sene kiwe ki bah yang jungi ngade bah yang pi kini tiong ba wan no sene suakti layo kini kena tang ban melong sore ya kata kerukom ngisa yawan poi sini orang badong ru la poi suami yang lagi nakaliang ke polisi department ni profile lai pentip te barang kila ya be tang bakam kala long serius te no borit ha pentip kamba kam he ha kre so he ha wan no tu ha pentip su kam halor te ka pampor ta te nakaliang jungi te kila dum go gesta kum kasnong ruhi kum bahayeng ruhi ni sosi ini jinja long ru barang loi upli sausnem bat arsnem kala tak bahaya ni tambang kami mah coba nak ban kami da gono di song dan nakaliang de snong tingi ni penram me kane ke jinja bat khantam yo nong le namar tani kala pensong seir pat sai giwe ro bandai i usurum seneng ro kamut ya umdan syu di song snai pani kami nanti ba daga dinya tres tom lang bor pulit bat niru nakaliang ki paranong song snong bat ki marjan marpa bro khai ni perman ni kami nanti bengin la ban yo employ itu bagian ki ni inang kami nanti ba ong lakat kene ke jingjia tu yo ya ladi ru ulale sini kum ju hi ila ya thwet kene klau ku tak tambah adi sini area kene tambah mlap namla tu bono kata te namar ba ke jingjia te kat kum jingjia tu itu bakha kerja menit bo yalam menin kan mit itu tu kadai ba iman kelade ki labun kentah itu ini kong kada bujik kita akan pergi phone ngai tai subuh hapo itai ka biji fresh teng imat tamar ki phone ngai approximately hitai por nyimpot judan mah yang kadang ngilang badang idan lang ban ni nyimpot judan kono ruam ha nyimpot judan tapi kita kajing mudui ke ba persyayu nak katarai nak yang kadang ru nyimpot ju namar ndu meneng yang badirang badang ru kiong borok kiong lengo namar ba bomju don tien ba jai ba temenin ru udang beladung slap tu ajan yang lajong hi menin borok sisi udang beladung slap ai ke pelong hadu kane arngut ala kali meneh ang tangkini arngut kila persang makin menin tangki switch off mobile menin